Iyi ni gasopo yawe niba uri motari ukaba ukunda gutwara abakobwa nijoro ariko ukagenda ubakorakora. Story time. Uyu muntu wamaye ino nkuru ni umumotari. Yambujije kuvuga amazina yiwe. Gusa arambwira ngo aho inkuru yabereye nta kibazo nahavuga. So mu buzima busanzwe afite akandi kazi akora ariko nimugoroba agatwara moto. So uyu munsi rero atangira akazi saa 12, saa moya ibintu bigenda neza, saa 2 kurinda ageza saa 7 n'igice. Saa 7 rero n'igice aravuga ngo ubundi ko amasaha yagiye ubakigira quartier ataha nkaryama. Ya niko bigenda. Ariko mu gihe ari gupanga ngo agende atahe akahita abona umukiriya wa nyuma. Uyu mukiriya rero abona aza ari umukobwa. Ariko uyu mukobwa ahantu amubwira ashaka gutaha yumva neza exactly ari hahandi uyu mutipe nawe yaragiye gutaha. Uyu mutipe nta kindi ahita akora avuga nta kibazo icara, nta nubwo yari wajya no mu bintu byinshi kandi mwishize menshi n'ibiki. Urumva nyine bagiye hamwe. Umukobwa akicara kuri moto. Yamara kwicara kuri moto baragenda. Bagera halfway. Umutipe akagera gute agatangira agashora ukuboko mu mugongo w'umukobwa agatangira akamukorakora. Yamukorakora umukobwa ntabuje akicecekera. Umutipe akabyibazaho. Bagakomeza bakagenda nanone izindi metero nka 500 aho ngaho tugereranije. Bikarangira umutipe none hatangiye gukora umukobwa mu myanya y'ibanga. Uzi ikintu gisekeje kinatangaje. Uyu mukobwa nanone arakomeza akituriza nkaho nta cyabaye, nta commotion, nta byo kureklama, aratuza. Bagakomeza bakagenda sasa ahangaha bageze muri quartier. Bagera muri quartier umutipe akagira igitekerezo. Akakigeza ku mukobwa akamubwira ese ubundi warisi tukajyana mu rugo akaba ariho unyishyurira. Umukobwa akibyumva nawe ahita amubwira ngo ntaribi. Urumva n'ubundi umukobwa wiviriye nko muri club ayo masaha yashyizemo n'akantu kanguvu kamwereka bari ko tuvuga. Bamara kugera ku gipangu cy'umutipe bakinjira indani. Mu kwinjira indani umutipe asiga umukobwa inyuma y'inzu, we akabanza akinjira muri ghetto yiwe kugira ngo abanze atayirisha ibintu ashyira ibintu ku murongo. Nyine urabyumva umukobwa niyinjira ibintu bibe bisa nka bigaragara neza nyine. Umutipe amaze gutayarisha ibintu afungura umuryango wiwe kugira ngo ahe karibu umukobwa. Noneho sasa ngo ni iki abona. Akireba hanze akitegereza asize umukobwa, asanga uwo mukobwa ibirenge byahindutse iby'ifarasi. Akavuga nti se ninjye urimo urareba nabi bimeze bite? Akitegereza neza akabona nibyo ibyo ari kubona nibyo n'amaguru y'ifarashi. Umukobwa yahindutse ifarashi. Umutipe ikintu akora akubitwa n'ubwoba akahita agaruka mu nzu agakubitaho urugi. Yamara kubukubita akahita afunga vuba. Yongera gusohoka nyuma y'iminota 30. Nabwo asohoka akomangira umuturanyi agira ngo amubaze nti se nta mukobwa wabonye ko ntago barimo arabyizera neza. Umuturanyi nawe ikintu akora ahita amubwira ngo nibyo namubonye ahubwo ashize iminota 3 agize gute avuye ahangaha. Umutipe akiruhutse ariko akavuga ngo sinzongera na rimwe gukora turiya tugeze. Uyu mutipe isomo yakuyemo rivuga gutya: ntuzigere uha karibu umuntu iwawe utamuzi habe na gatoya. Ni risk. Ibuka gukora follow, ikindi usiga igitekerezo mbwire se hari ikintu kigeze cyakubaho cyangwa uzi umuntu cyabayeho kimeze nk'iki ngiki neza. Bwira.